Ginarniaga ciudad hasta widento di anak na tiari kukwana anak na tiayat na balay na di ay nga to makitugawa to di ay trono di ari kukwana kerayayaten na di matuko di kukwana karina punoda urnong hentai to diay gloriana hamakipagna idiay pagarian na nagsamiten ti dama Jesus naya idi kau manita ken uray masakbayan naya tamang ispa dayaw nagana isumet layeng idi kalman hitaken masagbayan haminindak balbaliw ngem ni isugayem ti managbaso taklin na pukay managbaso ingkaken kuana
tedi nana kunana pagkawanan ka ti basbasol mo nasamit at temek mangega na pagkawan ka isumet layeng idi kalman hitaken masakbayan aminin nagbabalik mem ni Jesus dayaw na gana ni Jesus ti agbabalik dayaw na gana. Isumet laeng idi kalman itaken masakbayan aminin nagbabalik ngem ni Jesus dayaw na gana ni Jesus ti agbabalik dayaw na gana. Di ay selan aking ato Nagtitipong dapod mo Di espiritu bimaba Kaskariti Dios Ama Oh, apoy at nagmo Di pa nakabalin mo Oh, apoy at nagmo Ket buniagan na ka Bimaba manipuding gloria Kasanginan na piksa Kasapuy naramen nanda Naikari kadakwada Maite daitoya bile Hamamia nalinte Maite daitoya kari Tiamin na mamati
sirek ti mangangas ninayayat ta Jesus umawag ang mamaragsak denggem ayap ni Jesus kansyon na kasamitan kansyon na pagdaydayan ti kapagkananagan Jesus sana Diyosan basbasol mo mapakawan dengue mayap ni Jesus di kasumin sinadalan kumuyog ka ken Jesus Cordero ti Dios dayawek mamati akon ken Jesus naganati ay ayatek when ayatek ni Jesus awan kaniyak panagbuti at taleka ken Jesus kararuak met pagraksakan tinaganla ni Jesus basbasol mo mapakawan dengue mayap ni Jesus di kasuming sinatalan kumuyog ka ken Jesus Cordero ti Dios mamati akon ken Jesus naganati ay ayatek when ayatek ni Jesus naitanem ti mangisalakan gem din tengen ti aldaw ti apo idi ay tanem na bunga ni Jesus nabunga tatisip nget ukawena
napnot gloria ken gracia, Basol di makas krediay, aming ibiyay uneg na, awan tirugrugit na. Basol di makas krediay, basol di makas krediay, basol di makas krediay. Ket no diay pangokoman, basol mo't masarakan di ka makas krediay. tapno adanan naman, ti gloria napnot raksa, No malpas daytoy abiyag, masapula ni Kristo, may kawes itibag mo. Basol di makas krediay, no agbiag kay ti basol, gracia di umay ken ka, di ka makas krediay. pagsardenggen na kanto, Lapit mo nga at nanayon, basol di makas krediay. No saan mo abay-bayan, ni basol inggat patay, lungnet kanto di sipnget, taday tatigunggun na tiagaramit tidakes. Basol di makas krediay. Temek ni Jesus ay abanatay, pananawa napno tayo. Apay baybayam nga umawawa, ti mudeng ingkadaras. Umawawa, umawawa, mangetemek na sikati ayayaban na. Umawawa, umawawa, mangetemek na sikati ayayaban na. dagiti na banno gawagan na, takasian na trigata, daita dagsenipan mo kenkwan na, hamno tuwaman nata. Umawawa, gumawawa, mangetemek na sikati ayayaban na. Umawawa, gumawawa, mangetemek na sikati ayayaban na. Ni Jesus patinayon nga guray, napnoan ti asikenayat.
Ipan mo ken kuan na dayta aya mabang arang kadaras umawawa mangektemek na sikati ayayaban na umawawa mangektemek na sikati ayayaban na. Di na minsan na mamagnak adamay sana sarakat naparukob gaput tidak sena dai di krus abinakla Nagani Jesus ti inawagak dagu sa sinong batana dagiti dakulap na inaka nasalput agapukan iya di manukot ko kunkunana umay katasuroten na ited ko amin nga adakaniya tasiyak sinubot na dayta krus apo siyak ti bumaklay tasiyakon ti maypay ti panagbain iwaksik idan tati surute kon sikat di manukpot ko kunkunana umay katasuroten na ited ko amin nga adakaniyak tasiyak sinubot na toy krus ko ano sa abaklayen dati aldaw asinagyen gagayen ko inakto saraken ladigit awan komete Sino man ang makangge temek na naimbaga da magtisaknap na amin dito'y lubong ayan ti parsuan uray sino man umay
sino man amay at umay ko man, ipanati da magtayak ken pantay, nayak nga mawagan na ka. Uray sino man umay, sino man nga umay diyak taktak, itanta ti ruangan silulukat pay, ni Jesus lati may sa adalan. Uray sino man umay, sino man amay at mangnamnaman, itikar karingain sa ganana, biyag ngag na dayon awan ingana. Uray sino man umay, sino man nga umay diyak taktak, itanta ti ruangan silulukat pay, ni Jesus lati may